I 10 ljudi sa vama su braća sa sela. Dobrodošli na novi video. Ovog puta, kao što ste već vidjeli po naslovu... I ja sam tu. Ćao. Po naslovu videa kampujemo, ali kampujemo u dvorištu jer iskreno nemamo baš radosti da idemo negdje drugdje, ali ostavite like ako video skupi 100 lajkova, idemo negdje drugdje. Tako da imamo ovdje šator, da grickamo nešto, ovdje smo pravili od balona mačeve, imamo čokoladno mlijeko, mač. Imamo laser, da pravimo žuljku jer pogledajte ovo sve, tu ćemo se da testiramo, tako da... Ajde napravimo... Dobro, ništa ljudi. Dobro, tajno. Lena, nažalost, neće da sa nama, kako se kampuje, zato što zaplaši. Evo, braći se selo vodu. Više se plaši, neće s nama, ali dobro, mi nema čega se plašimo, nam je tu Mak. Ju, šta mi je s kamerom, druže? Vuk. Zašto nam je tu naš Vuk, lepi, Maksonja, Maks. Ovo kako su mu crve... Dobra, imamo i ovo daždajića koje ga provocira. Sad, slušajte moj OG plan. Moj OG plan jeste da kada ustanemo, to je ono tek sad je dan, pogledajte gdje je mjesec. Ladno si uzeo masku. Tamo, da, tamo je mjesec. Kad dođe tamo, i kad krene tamo, ko sunce sve će krene da izađe. Tako da, kada krene dan, mi ćemo odmah dođemo u bazen da se kupamo. Voda je inače čista, može na kameri izgleda kao da je prljava, ali je... Da, voda je super. Da, evo, pogledaj. Ali, po dana ću vam prikazati, zato što će biti svjetljivo. Imamo tu krušku. Da, ako nam se bude jelo, samo pretresemo drvo i šta padne, zrelo je. Evo. Malo jače. Znači nije Ništa nije zrelo. Dobro. Tako da... Ajmo. Pala je kruška na glavu. Svaka ti čast. Tako da idemo, to ćemo da se javimo kada oni odu na spavanje. Mislim, ovo je šator inače za plažu, da on ne ide sunca, ali nismo ga postavili jer nismo imali drugi. Augi će spava u auto jer šta je sigurno je. Da. Sigurnost je na prvom mjestu. Čitava. Ljudi, sigurnost je na prvom mjestu. Sigurnost je na prvom mjestu. Tako da, smestite se, uživajte i uzmite kruške da jedete. Samo što je meni Lena uzela, ali vi uzmite sve kruške. Dobro, tu, rekao sam, javljamo se kad si odu da spavaju, mi ćemo ono se zezamo, da editujemo, da... Ovo je najbitnije. Vidite koliko ovo košta. 284 dinara ovo. Gledaj, dobili smo istopljeni krem. Ovo ovdje krušku što ste uzeli. Napravite šator i bacite šator. I griskalica se mi pogodila. Dobro, ajde. Dobro, čujemo se kasnije. A svi su otišli kućama, mi smo ostali sami, znači... Baš sam se spravila, evo malo gledamo telefone i tako. Da, ovdje snima isto nešto. Odlučili smo ipak da spavamo u autu jer tu nam je čips. I... Ljudi, spavamo u autu po prvi put u našem životu. I ujutru uskačemo u onaj bazen. Ujutru uskačemo u onaj bazen, ne znam da se vidi. Dakle, da javljamo se. Neću da stvarem, ljudi, jako hladno napolje. Da, imamo... Tu smo se pokrili. Čilamo. Evo ga oni tamo bazen, vidite. Tako da javljamo se posle. Malo mutno staklo. I to je to, nemamo, mislim, više šta da vam kažemo. Ajde, vidimo se. Sad smo ustali. Malo je bilo neplanirano. Ovdje da spava. Koliko je sati? Pošto se javio u pola 1. Ništa da plana za bazen, ali... Mogu da kažem, ali ajde posle. To je to, eto. Probudio se, stavili smo. Dobro jutro. Dobro jutro. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidao. Ako jeste, obavezno ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.